akhona amakhaladi, akhona ama-Indian asithandayo, asingabalahli futhi asingasabi ukuya kubo. So ngimi la ngoba ngikhaza ukuthi uBabuduzane wenza ngendlela ehlukile, asenze nesipolitiki, siyadeliver thina, we don't talk. Usefika ley'ngubo ke la, ley'ngubo ze-program zaleso yenza ngapha kumele si-announce i-program yalayo obogogo, angisazi-ke manje ngothini, but he's a man of his words, because i-program esoyenza uthi ngizonitshela nginibonise ukuthi nasi iy'ngubo obogogo ziwu-100. Kodwa alizukuyithatha namhlanje, lalela, alizukuyithatha namhlanje ngoba sifuna ubafeya ngithi program yabogogo, i-program kaDuduzane. Immediately after Good Friday, emva kwabo 7, 8, 9, 10 sizombiza kulamalokishi lawo sinitransporte thina bogogo ngithi sonika ingubo zenu nomunye futhi ngoba ngaphandle kwenu asilutho. So uDuduzane into ayenzile umnika ubufakazi beprogram ezayo before ifika. I appreciate that, comrades. So ngicela kuze sekuzohlala phansi, comrades, asubambeni nathi lo moya wakababa uNgcamalala wokuhlonipha, wokuthandana.